Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Istighfar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi gula normal nih. Gula udah 6 bulan ini normal. Tadinya kan saya ada gula. Terus sekarang udah berapa kali setiap sebulan sekali. Wasallam. Wasallam. Tahunya dari YouTube, Pak? Tahunya dari YouTube. Iya bapak. Bapak yang tahu malah. Saya cari-cari, wasallam. Karena saya mau pulang, beliau sering ikut. Karena pengen sembuh jadi cari mana yang ini. Iya, ya udah. Sering ikut saya. Si Manggis di mana nih, Depok? Sekarang saya di Depok, Cipayung. Iya. Kan dekat aja kemarin lewat Juanda gini. Itulah makanya saya minta tolong di WhatsApp kan. Iya. Tolonglah ini bapak saya. Amin. Iya, tolong ditangani dulu katanya. Kalau Allah. balik ke Kalimantan. Aduh, lebih sakit di sini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bonus. Astagfirullah. Diskon. Astagfirullah. Dari Margo City. Astagfirullah. Depok, Remol. Colek lagi. Astagfirullah. Red. Colek. Tuh, cuma dicolek-colek aja. Jangan lupa di subscribe Jari Petir Depok. Iya. Semoga bapaknya, Pak Hajinya sehat lagi. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Allahu akbar. Kalau tangan saya sakit pakai telur mentah nih. Belum. Belon dah udah jerit. Wah, nyuri setar ini. Curi setar ini. Nah, kita pakai minyaknya minyak sayur biasa ya, loh. Minyak biasa, bukan minyak dragon. Yang dicolek itu langsung panas, bukan. Ini minyak sayur biasa, mereknya bebas apa aja gitu. Kalau saya sebutin nanti endorse. Jangan lupa di subscribe. Biasanya minyak cimande kan. Iya, bisa juga. Masuk YouTube ya. Be, masuk YouTube ini. Astagfirullah. Udah 3.000 lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Colek lagi. Bonus. Astagfirullah. Cuma dilewatin aja, Be. Haji, tuh. Tapi yang lewat apa itu, Bang? Yang lewat apa itu? Awas yang lewat Haji. Saya juga sampai la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bonus diskon. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Astagfirullah. Astagfirullah. Oke, jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat. Khairun nas ya anfa'um linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bonus Pak Haji. Terima kasih.